Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna paset ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Angaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ne, abay manong, aldawan, di ka pa'y nakadigos. Saan ka kadi amapan iji pagadalan? Ha? Kwa. Mapana, kading ko. Ngaminton nal daw. Ha? Awan matlar aramidan mi jay pagadalan. Agprak-practice kami lang iti graduation song mi. Oo, di makipraktis ka, manong. Ay na, no syaktisi ka, ragsakak adi makipraktis. Masadutak nga rod. Alakid din, mapangkan, umunakan. Sumuragag to inton nal daw. Anya? Nuwag saludsud kang kadagiti gagayim ko. Ibagam timbagak. Anya nga day taimot mo barog, kaslakawas mo. Ha? Tugak da ito, Uncle. Iniawid ko na. Tapno mailabak mat. Iti kasta. Presentable nga usarak inton aldaw ti graduation mi. Ay napakaragsak unay dayta, Oliver Barok. Maragsakan nagparakan ka. Agyaman ako nay, Uncle. Malatag sa ganak ba't nga rod, tasakto ti mangimartsakan ka. Una, Uncle. Adda kada kayo no anya ti kawusyo. Tinapatag. Adda kayo amang imartsa kanyak. Juan Barok, sana mabalina sa anak nga umay. Alam dito isang aribo a pisos, balasang ko. Ha? Apay da ito eh. An-anuak, angkal? Ikay jay ili, tamot lang. Ha? Gumatang ka iti irigalo takin ni manong mo inton kanikadwa. Ha? Una, tapno maragsakan ni manong mo iti panagraduar na. Ay na. Ay, sana ulo talaga. At da regalo na. Di ka madanagan, balasang ko. Tainton si ka matagraduar iti high school. Saan lang agbalor iti sangaribo ti regalo mekan ka kinimanong mo. Takdakkel to agatad. Anya? Ala, yung ni Jaili, tapno makasubli ka dagos. Insurat kon ti katangam. Congratulations, manong ko. Agyaman ako nay, ading ko. Adto'y ti regalo mi. Para kan ka, manong. Naragsa ka pa naggraduar mo, Oliver Barok. Ay na, agyaman ako nay, Uncle. No saan aga po kada kayo? Sa anak-anak katurpos akastoy. Awanan yaman na, Barok. Naragsak kami iti kapsat mo para kan ka. Maminsan pa kablawan ka iti naragsa ka pa naggraduar mo. Kasano ngayon san, anya ti plano mita? Sa dino ti pag-enrollam? Ha? Siya, ijay syudad. Iso ngamin tinagsaritaan mi kininanang. Total, ijay matlang agtrab-trabaho. Iso nga ijaya ko na. Nasayat no kasta insan. Kamsyak. Jakpay amo no agin rolak. Uno saanan. Anya? Pampanunutat ngamin. Akaslasanan nakabalan ni Uncle timang paadal kada kami iti kabsat ko. Insan, no ijay ta syudad nga agadal. Mabalin ka mat nga agbirok iti part-time job mo ijay? Sa bagay matkit di ah. Nang runa iti Sabado, kan Domingo. Mabalin mo ti agkargador ijay palengke. Makatulong kan kaday jay. Uday tati ko na ang Barok, umanugotak. Agyaman ako nay, Uncle. Isu na lang tadyak kaya ta makipagnaid ka kada brando. Mangsabol ka iti boarding house mo. Uncle. Jakmatla kaya ti makipagnad kada brando no bilang. Amo matan ti ugali ti inana. Ang mga no pagbalinan nakapapaunan ni Jay. Uncle. Ano saklangan ti agabang? Wen ka na kan. Di ka matanagan. Suportaran kayo. Aginggat kabalag. Ala, di ka nagliday akasta. Ay,
Malidayanak lang amin. Gaputa, dua kami langan kini Uncle ti mabati diti balay. No apay pay lang amin, ama sapol nga iti syudad ti pagadalam. Di kagdanag. Agawid mamindot makabulan. Promise mo ah? Un ka di. Ay, un gayam. Ipalagip ko manan kan ka Kalpasan ti klasem. Agawid ka dagos. Sika kumanti makaamong agluto dito'y balay. Di mo urayin na sumangpat pa lang ni Uncle. Tapno iso ti agluto iti kanan nyo. Wan manong. Sa anak mo't ama kibarbarkadaan niya. Tapno mapanak agbalbalog kalpasan ti klase. Nasayaat no kasta. Agsingsimpat ka nga ron dito'y Apo! Nagmayat matanda ito'y boarding house mo, insan? Ha? Nagmayat, ta solom da ito'y seled. Mabalin mo ti mangyawid iti chicks, iti anyaman nga oras sa kayat mo. Ha? Sika talaga insan. Chicks manan ti adda dita panunot mo. Katuan met, amo matanda ito insan mo. Habulin ng mga babae, ako nada. Anya? Awon gayam. Adda ka din nabiro ka mapagtrabaho amin ton Sabado? Adda insan. Adda nabiro ka kay palengke. Kaduak ni Cesar anapan. Ket mangibunag kami iti natang manipot iti gate. Aging gaiji unag ti palengke. Kasta ha, nasayat da ita. Tapno adda mat pag part-time ma'am. Adda pag shot ko naman. Naimbang nga oras mo, ading. Ha? Kastamot kan kamanong. Sika ka din siya imbaga ni Auntie Irene, akabarbaro akadwami ditoy. Uwan, siyak. Kasta ka di? Ala, agtugaw ka pa'y manong. Yaramidan kay ti kape. Agkape ka pa'y sakbay amapan ka agbunag itinateng. Agyaman ako nay. O anya, maanusam ka di ti trabaho ditoy manong? Uwan. Awan mo't parikot. Saan mo't anadagsan ti trabaho? Nasayaat no kasta. Ay, gayam, alam ka di ti tangdan mo ita? Ha? Kwa? Saan pa nga ita, ading ko? Ibagag tulatan no masapol ko. O sige, ibagam tulatan ka ni Auntie Irene no bilang laeng. Twice a week lang amin nga adda ditoy. Uray siyak. Sabado lang kan Domingo ti kaddak ditoy. Agad adalak ngamin. Kasta ka di? Ay kat, naimbagla makatulong iti panagadal mo. Agpada tangarod no kasta. Uray siyak. Umayak ditoy no kastoy nga awan klase. Tumulong nga kada Auntie Irene. Imbagla nga allowance ko mat at itangdan ko kadakwada. Anos lang nga talaga, ading ko. Ay, gayam. Anya ka di tinagan mo? Sunshine tinagan ko. Shine ti awag da kanya. Nagpintas mo't tan tinagan mo. May bagay iti kinapintas mo. Anya? Kurso na adam ti kanakan ti boss mo? Uwan insan. Ay na, nagpintas si ka. Kasla Andrea Brillantes ti kinapintas na. Anya? Ay kat, nagpintas nga rod Uwan nga ro din san. San mo't na may kat dito yung panunot ko day jay sunshine. Nagmayat pa'y tinagan na. Anya pa'y lang ti raramidam ngay. Arma mo na. Anya ti amom. No iso ti mangted iti sunshine kan ka. Ha? Aburay pa'y matain san. Nabiit kami pa'y lang anagamam mo. Amangan kit di mat no anya ti panunutan na. Armam kit din. Sige ka. Unahanda ka ti sabali. Ha? Anya? Adda ka barbaro akadwayo ijay pwesto ni Auntie Irene, insan? Wen insan, ni Oliver. Gwapo? Ha? Si Kakit Dimot. Dayta talaga ti saludsuda? Siyempre siyak pa'y ti kunam. Katuan mat, gwapo ni Oliver. Agad-adal mo't lang dito syudad. Kasta ka di? Kaya't masawan, weekend lang ang umay ijay pwesto ni Auntie. Wen insan, iso ti agbunbunag itinateng.
Nagagat-angarad no kas na. Ay na, sabay la kumatamara na ak numapanak ijay. Ay na, nasayata si Mangpot kan Manong Oliver. Nagdanagak, kunaklakit din no saan ka makaumay. Ha? Pasensya ka na. Naladawak ngamin iswa. Medyo naladawak. Kasta ka di? Alaman nga ruti number ko Manong. Iti kasta, ag-text ka dagos no makaumay ka no saan. Tapno amok, madanaganak ngamin. Oo, sige. Alak ti number mo inton malam. Sige. Agtugo ka pa'y, tagtimplak iti kape. Agkape-kapay nga umuna, sakbay amapan ka agbunag iti nateng. Agyaman ako unay. Sunshine. Makadlawak man. Itay pa deta cellphone mo, tikit kita ha, insan. Ha? Saka ti isam ka nga isam. Anya lawan na ti isam mamaya. I-share mo mata. Insan. Maragsa ka nak. Gaputan na alak ti cellphone number ni Sunshine. Anya? Kan maysa. Friends kami matan iti Facebook. Kita nga ron dayto post na. Awan mo't makita ka kayan ayat na. Iso ang masigurado ng awan pa eh. Nan, kita agman ti rupa na. Ha? Iso dayta. Apo, nagpintas mo't gayam. Ay na, no syaklat ti sika. Iti damo pailangan nakita. Imbaga akon nga ayatek. Anya? Kadwa na. Amumatan kanyak. Numapapanlangit ti babae. Ay, sa anak nagpaudi. Iso akasta ka kumamat, insan. Galawang taraki. Saan mo aliplibatan nga awan puli tayo ama nagbabain? Oh, itay pa yung Miss Isam ka friend. Ha? Siguro, ada ka chat mo, anya. Si kamot friend, awan ka chat ko. Adala nakita ka nakakatkatawa dito Facebook. Isa kang isa ma. Uy, amo kung dagita nga style. Ipakamat akanyak, no? Sino dayta? Sika talaga, awan ko nakngarod. Jak lapat yan. Maamwak tumat lang, no? Sino dayta? Aginam talat ta insan. Hindi ka matanagan. Sakti makamungag bayad iti amin. Nabartagtan insan. Agawid takit din. Sabado inton bigat. Adda trabahok. Una yan day ta kinagagat mo insan. Kaslasan ka mata na mapambanog. Sana talaga insan. Tapno amom. Jak pulos marik na tibannog ko. Uray agmalmalamak agbumbunag itinatang. Basta makit-kitak ni Sunshine. Okay lang. Talaga na in love ka kini Sunshine na insan. Talaga, insan. Awan kayam. Buludak man pa iti cellphone mo. Makitext lang. Awan nga minan load ko kat. Ay kat una. Asino ay atiteksam. Ato iti cellphone ko. Kanayon nga dalod na rayta. Tanyaman nga oras. Ag-text ni Sunshine. Kat adda pag-reply ko. Una, mabidlang Atay ta, nalakmat lang ti cellphone number day dya Sunshine. Sakman lang ti mangaram kan ko na. Agkapoy-kapoy mo tayo kasinsin ko. Anya nga insan. Natiksamon. Uwan insan. Di ka mandanagan. Ninanang titineksak. Imbagak amaladawak nga agawid. Amangan ngamin no agur-uray da. Anya nga ta ti aramidan ni Brando. Papagayam. Di uliwayan na denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC
Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kalpasan ti panaggraduar ni Oliver iti high school. Intuloy da ken ni Brando, akasinsin na tinagadal ijay syudad. Gapo ta kayat ni Oliver ti makaadal. Nang sapol da ito'y iti part-time job. Kat nakastrak da ito'y ak comboy, ijay palengke. Kat ijay namt anaam-am mo ni Sunshine, akaanakan tibus na. Gapo iti kinasingpet ti babae. Saan ama ilimad, ama gustuan da ito'y ti baro. Kasta unay aragsak ni Oliver, idiintad ni Sunshine ti cellphone number na. Ngam saan na aniyam nama, alimad nga inala ti kasinsin na, ti cellphone number ni Sunshine. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Beta, naala kong ti cellphone number ni Sunshine. Siyak man lang ang ti mangaram. Tagkaboy-kaboy mo dito kasinsin ko. Oh, anya nga insan, natiksamon. Awan insan. Di ka matanagan. Ninanang ti tineksak. Imbaga kamala daw ang agawid. Amangan nga min no agururay da. Kasta ka di. Ay katuna. Narigat mat, no agur-uray da. Awan nga rod. Oh, ato iti cellphone mo. Hello? Hello? Naibag nga oras mo. Ading nga nakapimpintas. Ha? Sino da ito eh? Siyak ni Brando. Brando? Awan amo ka Brando tinagan na. Kan, sino tinangalam iti cellphone number ko? Sana na naskan na mamuam no asino tinangalag. Yamamok ti bagik. Siyak ni Brando. Kasinsin ni Oliver. Dek trabaho ka na kayo tunggal weekends. Anya? Natayarak. Andalangak. Kumpara itinsan ko. Mabalin ka diti agdaton kan ka, miss? Anya? Ay, nagbastos mo tanday ka kasarsarita. Idapak man langan ti cellphone ko. Among friend, aday mawag kanyak. Brando ka no tinagan na. Ha? Kasinsin ka no ni Oliver. Diyak magustuhan ti pa nagsasauna. Ibaga nakit din anataer ka no. Ada ka no lang ana. Anya? Kanti diyak kayat ngayon bagana. Di nagpayam-am mo kan nakit kita. Ngamdamagan nakmutan no mabalin ka nung agdaton kanyak. Anya? Ay kat, mabalin ko nam kuman Si kakit dimot. Anya ti ammom, no no ti imbaga na nga addalangana. Ang mga nukas la Daniel Padilla. Ay kat aklo naman Ne, abay nga insan. Kaslag kakapsot kamet. Uwan nga ro din san. Nasakit ti bagbagi ka. Ay sus, kita ma. Agtumar ka dagos iti agas. Uwan insan. Gapo siguro da ito, iti panagpuypuyat ko. Diretso nga min nagpuypuyat ak. Gapo iti adong ang paparamid dya teacher mi. Kanya nga rod. Aganos ka. Uray siya kamet. Diyak sakit di makapan ni dya palengke. Sabado pa'y matinton bigata. Anya? Saan ka makapan, insan? Nukas to'y latatirig na ka. Awagak ni Sunshine. Taibagak. As anak ang makapan. Ay katwa na. Narigat mat no pilitam ti bagim. Nga oray di mo kabalan. Awan mat klase ta, insan. Agawitan. Tapno makainanakan. Anya? Awan pa panam inton biga? Awan, jakon kaya ti mapan iya pagtrabahwak tunggal weekends. Taapay? Sayang mat. Jak kaya tun. Nakalaslas tug dagi kakadwak ng trabaho. Ang toxic nila. Anya? Ay, jak kaya ti kasi akadwa iti trabaho. Dax ti apal da. Kan amin na makita da, apalan da. Kan maysa. Kanayon da kapag papasan iti pungtot da. Iso ajak kaya tun ti mapan.
Mangsapulak tulangan iti sabali apang gadak. Hay, una yan dagiti kasta kakadwa. Kat, wala, anya nga rod ngay. Ado mo ti mabalin a pag part-time dito syudad. Wan mat ket di Nagsakit at talaga tinakam ko yung pagtrabahwak. Bay amon. Saan nga isuda ti pampanunutem? Amom, ti kakas niya at tao, makarmadan tumatlaeng no anyaman ti inararami daken ka. Stay humble, friend. Sa bagay mat ket di. Naawan pa panam inton bigat, umay ka iji pwesto daan tik iji palengke. Iti kasta, saan ka ama boring iji boarding house mo? Rabiin nga, kada umuawag? Ni Manong Oliver, mat. Hello? Hello, Sunshine. Hello, Manong. Nakaawag ka, mat. Wan, tay bagagla ko ma. Asa anak pa ila makaumain ton bigat. Ha? Kakapsutak ngamin. Nasakit ti ulok. Kaslag trangkaso ka. Kasta ka di, Manong? Alakot, una. Agpapigsa ka nga rod. Agtumar ka iti agas. Tapno makaumay ka inton sumaro no alawas. Wen, katagyaman na kiti concern mo Agpapigsaak. Tapno makaumayak manen. Kan tapno makita ka. Ha? O sige. Pagibagan tulangan kan ni boss. Ha? O sige, siyak ti makam mo. Agpaimbag ka ha. Bye. Oh, api akas tat expression tarupam. Kas na naunag ti pampanunutem. Jakman amo no apay akas na masadsadudak. Asla, makatuturo kak abigbigat. Wen gayam. Kunak man no ada kabarbaro akadwayo diti pwesto yo. Ni Oliver, nang saan anak ka umaita. Agkakapsot ka nung amin. Iso nga imawag idirabi asaan pa'y nga umaita. Isumot lagayam akas tatarupam. Siguro, iso ti sapsapulan dagita matam. Iso akas tatilangam. Manalipapan ka talaga. Masadsadudak laeng, kasta ti bagpagam. Mabalin mo't anapuyatan naklaeng anya. Amok dagitan nga style ko naktumat. Sayang mat. Ita nga dak ditoy. Saan nga inmay? Sika talaga. Aduman ng bagam. Ala, agkapitakit din kabayatan ti panaglaklakotan iti palengke. Naimbag nga oras mo ading. Ha? Sagam ni Brando. Jay mawag kan kay di namin sangal daw. Anya? Ay, nagwapo mo't gayam ti kasinsin ni Manong Oliver. Siya Jay kasinsin ni Oliver. Kasta? Wen, kumusta ka? Ayos laan. Ala, agtugaw ka tagkape tayo, Manong. Agyaman ako na ading Sunshine. Amom tinagan ko? Una, imbagan ni Oliver a Sunshine tinagan mo. Iso nga mo. Kasta ka di? Sige, agtugaw ka laang. Taitimplaan ka iti kapim. Ay na, friend. Kunaklakit din kung kunana lang nga dalangana. Pudnumat gayam. Anya nga iti kahit masawa ni ti data. Ni Brando, di kasin si ni Manong Oliver. Ay no, nagwapo si ka. Ay, saan mo ta na may katiti panunot ko tilangana? Nainlabon to gayam ko. Hoy, Ay, kilatisan pa yung ati kinatao na. Amangan no ada kaayan-ayat nan. ay na, sapay lang ko matawan, friend. Sapay lang ko, ma. Kinapudno na. Gwapo mo't ni Oliver akasinsin na. Nasingpet ka na respeto. Iso na lang ta. Panagkunakat adan kaayan ayat na. Anya? One friend, tapno amom, crush ko day jay. Ngam, adan sa aminan, girlfriend na. Abay dito kwarta, uncle. Ingka man nag-load, tawagan ta ni Manong mo. Ha? Owan, uncle. Inak nga rodan. Ure siyak. Kaya't kumot ang makasarita ni manong ko.
Amo kakailiw mo matan ti kapsat mo. Damagan ta no kaano nga agawid. Hello, Donna, ading ko. Hello, Manong. Kumusta kan? Nasaya atlat ta, ading ko. Da kayo ay kani uncle. Kumusta kayo matan? Okay kami laang. Daytoy, kailiw da ka matan. Sana bale. Indon umay alawas siguro ti panagawid ko. Kasta? O sige, urayin da ka ah. Wen. Ay, kumusta mo ti panagadal mo? Ayos lang, Manong. Awan parikot. Nasayaat no kasta. Ni uncle, tultulungam ka di iti trabaho na, numalpas ti klasem. Wan, Manong. Anya ka lakit din. Nasayaat nga ron no kasta ading ko. Ala, kasta pa'y. Katagan anad kayo dita ka ni uncle. Anya ti ko na minsan? Agawid kay di lugar tayo inton umayalawas? Uninsan, kailiw ko matanda uncle, kanti kapsat ko. Ay kat sarong karam nga rod ida ah. Di saan ka man na makapanidya palingkin ton Sabado? Saan pa insan? Saan na bali At damot ti ay banda, nukas di sa anak ang makapan. Anya nga tanong siya klangan? Ha? Oh, apakas lamas daw ka insan. Ha? Kabalak matiagbunag ah. Ay na, insan. Agbambannog ka lang. Naimbagkan ka Agtrabaho ka man wano saan. Makaadal ka latta. Ta suportado dagiti naganak mo kan ka. Sabagay. Angam may atlat ta na makitang danak met. Tap nagling takmet Sa bagay matkit di Katwa na. No kayat mo lakit di timapan. Sige man nga rin insan. Mapaanak to man inton Sabado. Ay, Anya, sikat ti agbunag iti natin. Sigurado ka kadi ka ba alam? Wen, abay, mas daw ka. Mas daawak takaslasaan ka mat anaruwam nga agtrabaho. Si kakit di met. Taga-probinsya tayo. Iso ka balakmat na ito yung trabaho. Ala ano sa mga roti agbunag iti natin? Saan mat namin nga imay ni Manong Oliver? Nagawid namin. Iso asak pa lang tikadwayo. Ala nga rod, ingkagbunagan, tapno malpas mga dagos. Di ka madanagan. No kasano ka paspas ti kasinsin ko nga trabaho. Naparpartakak pa eh. Apay akit kita anak matlatan. Nagpintas ka nga ni. Sana ka mauma amang ming-ming-ming iti kinapintas mo. Anya? Naangaw ka mat gayam. Sana ka gang angaw. Bagbagak lang tipod mo. Sika talaga. Ala, tangay nalpas ka mutan anagbunag itinatan. Agkape ka pa'y sakbay nga agawid ka. Agyaman ako, Nay. Sunshine. Alam ka din titangdan mo? Ha? Kwa? Sana. Si kalatan ti mga alay titangdan ko. Ha? Wen, alam latan. Imbagla na yung ti allowance mo. Ay, saan Nagbanugam titangdan mo. Seryoso hak. Alam latan. Sana balikan niya, tadyak pa yung matkasapulan. Kan sana ka imay, tapno makitangdan. Imayak, takayat ka lang nga makita. Kan makadwa. Ha? Kat? Anya nga rod ita? Nagdaton kan ka? Saan pa'y friend? Ay, nagkapoy a lalaki. Uy, saan mo matapagsawan ni kasta ni Brando isakit na. Siyempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Ay, talaga. Amom, siya kunti kararagsakan a pinarswa no agdaton kanyak daychay. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan ka ije palengke. No saan nga gusto kan ka? Ha? Isu nga urayam laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Sino nga ta kada Brando kan Oliver?
Ti umuna nga agdaton kan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggan tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw, migasat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas. Kalpasan ang naala ni Brando ti cellphone number ni Sunshine. Inawagan na daytoy kat inyam ammo na ti bagina. Banag asaan mat nga ammo ti kasinsin na. Iti may sangal daw. Saan ang nagtrabaho ni Oliver? Gapo iti panagsakit na. Ginundawayan mat ni Brando. Asinarongkaran ni Sunshine. Iti mat panagawid ni Oliver ije lugar da. Ni Brando ti simukat kankwana ang nagtrabaho ije palengke. Ngam saan at trabaho ti panggap daytoy. No di kat tapno maya si dagtirik nana kan ni Sunshine. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Angaw, migasat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ay, nagkapoy alalaki. Oy, saan mo matapagsawan ti kasta ni Brando? No, tay sakit na. Ay, syempre Sa bagay, in fairness, gwapo mat talaga. Tuwan nga rod. Amom, siya kunti kararagsakan ang pinarsuan no agdaton dayjay kanyak. Ay na, di ka di madanagan, friend. Obvious mat nga gusto dayjay kan ka. Anya ko maaga po nga umay agpapansin kan kay di palengke. Naon pa naggusto na kan ka, Ha? Iso nga urayom laeng. Agdaton to dayjay kan ka. Ay, sapay lang ko mga rod friend. Namnama ang data. Agsubli ako ni Jay Syudad, Uncle, ading ko. Agananad ka kumakanayon, Barok. Wen, Uncle. Agan-anad ka mat akanayon, Manong. Nagbiit ka mat din, agsubli, Manong. Awan nga rod ading ko. At dapay ngamin klase kenton bigat. Iswanas kan nga agsubliak ita. O sige, sana bale, agawid kan tumanan. At iti kwarta kanakan. Ha? Ala, awate mo. I-guide mo kumati agadal. Tapara lang kada kayo dayta. Wen, Uncle. Kat agyaman ang itintad jua korta. Nih, si kamot gaya minsan. Waninsan, amok nga na sumangpad ka ita, isungay mayak. Hay, awan marami ko ije balay. Kasta ka di. Ayun gayam. Kumusta nga iti panagtrabaho mi je palengke, edi awanak. Nasayat latamat, naragsak. Amangan kit dimot no narigatan ka. Saan? Asino kumamat ti marigatan no kasya nga dabalasang amakitkitam. Ha? Nagpintas talaga ni Sunshine insan. Magustuak si ka. Anya? Hello, Brando? Hello Sunshine, kumusta kan? Ayos lang. Itaman pa nga mawag ka. Apay, umay ka kadyang trabaho inton bigat iti palengke? Ha? Ay, kwa, saan? Imawag tadamag ko man no nawaya ka inton malam. Ha? Awisan ka kumamangan. Kwa? Awan mo't siguro ti aramidam. Di ka madanagan, siyak ti makam mo. Sige, i-text mo no sa dino, taumayak. Pasensya ka kuman ha. Amok anabita pa yan nagamam mo. Ngam ipudno kon ti panagayat ko ken ka, Sunshine. Ha? Wanyaman ti pangadang mo. Aklonet. Brando? Ay ayatin ka unay. Manipod damo ka nakita. Nakariknak iti panagayat ken ka, Sunshine.
Sapay la kumata kasta kamat kanyak. Punno ti ko nam. Anapiit na pa nagamam mo. Ngam, kasta akmat kan ka. Ay ayatan kamat, Brando. Ha? Agpaiso? Yes! Nakaragragsakak unay. Siya kung ti karagsakan alalaki dito'y lubong. Woohoo! Sapay ko mga rod, tadi naktupasakitan. Saan? Ikarik dayta kan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta? Naipag na oras mo, Sunshine. Good morning. Ha? Nya tila akong Ay, nanapin pasensya kan. Jack mo to napuutan ti isa sangkot Pinya mo. na ito, nana. Manong Oliver. Ayos laeng. Busy ka mat ngamin ng Axel cellphone. Ada kape di kusina manong. Makamukan nga kape. Agkape ka pa, isakbay nga agbunag ka itinatan. O sige, katagyaman ako unay, Sunshine. Naggapu ka gamit dya palengke, insan. Uninsan, nagtrabaho ak. Sayang mat, manon alawas asanak anapan. Kat, kumusta matan ti kaayan ayat ko, Ijay? Anya? Kayan ayat mat ngay bagbaga minsan. Apay, saan ngayong baga ni Sunshine kan ka? Ngagayan ayat kami? Anya? Agayan ayat kami insan. Nagkapoy kamat ngamin. Di mo matlarmanan, di naram kon. Kat inaklonak. Anya? Alakit din, aginanakan. Kalpasan na. Mapantamamat uminom ijebar. Di ka madanagan. Siyak ti baka mo. I-blow out ka man, gapo iti panang sungbat kanyak ni Sunshine. Anya? Adan kayan ayat mo, insan? Wan insan, iso ni Brando. Taga ano ngay mat? Taga probinsya. Ngam ada balay da diti syudad. Iso diti nga agad-adal. Kasta ka di. Yam amom tumat insan. Amang ano madaldalapos ko di tarwar. Ngam jak amo nga iso ti kayan ayat mo. Wan insan, yam amok to kada kayo. Ngam saan pay nga ita. Amang ano nawaya ka inton bigat, friend? Tapay. Amang ano kayat mo ti agbantay pay lang iti palengke. Sana bale, tay bagak ka ni Auntie Irene, asika pay lang ti agbantay. Katkayat ko apay, sika ngay. Ada date mi ka ni Brando. Ha? One friend, ngam pangaasim ha? Nagdamag ni Auntie Irene, di mo ibagbaga ha? Sika talaga. Pangaasim, di na pay ngamin ammo, ti maipapan kada kami. O sige. Ingkalat ta makidate. Tasyak ti agbantay di pwesto yo, inton bigat. Ay, Beverly, itamang paya si katinagbantay dito pwesto. Wan awan nga ni Sunshine ita. Kasta, napanan na. Apay, saan ka di ngayon baga ni Brando? Akasinsin mo? Ha? Anyat kaya't mo asawan. Katno na pandalag-date. Isu nga awan ti gayam ko. Anya? Iswadi mon sa pulan ni Sunshine. Tanag-date da. Ano, sama siya ti makitkitam ita dito, ingagmalmalam. Ha? Saan matakasta? Ala, agkapi-kapay ang umuna. Sakbay ang mapankakbunag itinatan. Agyaman ang unay, Beverly. Anyati ko na, nasakit tinakam mo, iti kasinsin mo. Wan, talaga nasakit tinakam ko kuana. Ngamawan mabalin ko. Taiso tinaklong tigayim mo. Awan matgayam ka ayan-ayat mo. Di ka pa'y lang amin nagdaton kan kuana. Pampanunutot mo tayo ta. Pampanunutot ngamin. Amangan nun niya tibagana. Kat nabiit kami ipay anagam mo. Ha? Mabainak mit kan kuana Amangan ngamin. Nun niya pa'y tipanunutan na kanyak. Ay, mas dawak nga rod. Inaram adagos di kasinsin ko. Ay, naangaw mo't at talaga ni gasat anya.
Iti kinaado ti lalaki ang mabalin na nga aklonan. Ti kasinsin mo pa ilaang mat. Uwan nga rod. Iso ang nasakit at talaga tinagam ko. Agyaman ako na ya, tapinat gam ti awis ko kan ka. Awan ang yaman na, Brando. Ay ayatan ka wanay, sunshine. Ikarik, saan to Apolos nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan ka unay-unay. Manipod na gamamot ha. Sika tinagbalin nga inspirasyon ko, Brando. Tangay, ay ayatan ta ti tunggal maysa. Sabi la ko mata, umanugot kay ti kayat ko. Ha? Di ka man tanagan. Takdarak ti aramidan ta. Oh, ape akas ta tilangam, friend. Kalkalpas lang ti Decho ka ni Brando Yung kasla malidliday ka. Ha? What's wrong, friend? Awan, friend. Adala pang panunutek. Ay, wan gayam. Kumusta nga iti dua nga aldaw pa nagbantay mo iti pwesto? San nakadi asin naludsod ni Auntie Irene? Siyempre, nagsaludsod. Ha? Anya nga iti bagam? Anyangay ko, ma. Tungpal bili nakmat kan ka, Imbagak nga da napatag apapanam. Ay, hagyaman ako kasta. Kumusta mo't ni Manong Oliver? Nagtrabaho ka di? Nagtrabaho. Iso ti kadwak iti pwesto nagmalam. Insan, kumusta nga iti panag-date yung kan ni Sunshine idi namin san aldaw? Siyempre, nag-enjoy kami Nagpasyar kami jay beach. Nasayat no kasta. Sika ngay, kumusta mo ti panagtrabaho mi jay palengke? Nasayat la tama, insan. Awan parikot. Ala, amay ka. Mapantaman kit di mga ni Jerwar. Siyak ti makamo. Sikalatan, insan. Kaslawan ganas ko arumwar ita. Kaya't ko ti akinana. Anya? Imaya, gaputa di mo sungsung-batan ti awag ko. Oh, apay adi kasi marak. Ha? Aqua, adang amin na panak. Sana bale, sumrag ako ninton bigat. Katuan mabait man lang. Apay akas ta tilangam. Kaslag parparikot ka Ha? Agdadagsan ka. Uwan, friend. Anya. Diyo ka muna niya ti aramidag. Mariribo ka nak. Kinapudno na. Nagapo kita iti doktor. Kat talaga masikugak ko. Ay. Anya ka din day ta nga inararamid mo. Diyak amo na niya ti ibagakan ka. Beverly. Kahit amo ka din ni Brando daytoy. Saan pa nga rod? Ibagak pailaan kan kuha na into nagkita kami. Anya? Ibagam kan kwa na tapno maamuan na nga at obligasyon na kan ka. Awanan ka itibain. Imayak. Gaputa di ka matan mauray nga agawid. Nanang, Masikog kamot gayam. pagawanan na kumananang. Nakababain ti kasta ngay naramid mo. Nangro na kadaantim nga Irene at tumultulong kan ka. Nanang, Kahit anya ti planong ita. Sa dino ti ayan ti ama ti sikug mo. adamat lang ang dito syudad, nanang. Amo na ama sikug ka. Saan pa ay? Ibagak pailaan kan kuha na. Jack amukan ka. Noan niya ti pinampanunot mo. Uy, nagmayatism mo insan. Una, insan. Nagchat nga ni Rosie. Tisigod akayan ayat ko. At tagaya man dito syudad. Ha? Ibagbaga na nga rod nga kita kami inton malam. Anya? Makisinarakak man kan kuha na. Yung pangasim di mo ibagbaga ni Sunshine. Anya? Basta di mo ibagbaga kan kuha na.
Agyaman tay manugot ka agsarak ta ita, Brando. Apay, Idi kalman ka pala ang awagan. Ngam dinak magsungsung-batan. pasensya ka na. At ang amin na patagan na panak. Anya ti ko na maibagam? Brando, masikugak. Anya? Itatana amuam, pangaasim ta saan ka mga agbaliw. Akas iti kanayon mo nga ingkari kanyak. Sanak pa nakasagana. Agad-adal tapay lang. Kan may sa, ado pa'y ti arapap ko iti biyag. Ngam sa nakaraman ti panagbalin ko nga ama. Hawanan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Kan may sa, jakot na sigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya ti amo, no nigayam Oliver nga insan ko. Anya? Anya ti aramidan ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti seryetay o italawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, inaklon ni Sunshine ti panagayat ni Brando. Nga uray namit na pailaeng anagamam mo. Nasakit mat tinakam ni Oliver, itilaitaan na pasamak. Ngamawan, tinaaramidan na. Kanayon mat ti panangawis ni Brando ka ni Sunshine, nga agdate. Kalpasan ti sumagmamano alawas, naamuan ni Sunshine ang masikog daytoy. Banag, asaan akayat at akdran ni Brando. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o italawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Brando, masikugak. Anya? Ito tanamuam. Pangaasim ko matasaan kang agbalbaliw. Akas iti kanayon mo nga ikari kanyak. Ngam, sanak pa nakasagana. Agad-adal tapay lang. Kan adupay dagiti arapaap ko iti biyag. Ngam saan akaraman ti panagbalin ko nga ama. Walan kay tibain. Kunak no napudno ka kanyak. Ngam saan mo't gayam. Pasensya kan, Sunshine. Gan may sa, jak mo't masigurado no siya talaga ti ama ti sikog mo. Anya nga ti amo, no nigayam Oliver nga insan ko. Anya, kalpasan ti amin. Kastoy ti ibagam kanyak. Pasensya kan ko nakmanen. Ngam sanak pa nakasagana. Diyak amo no niya ti aramida kita insan. Ay, anya nga minti nararamid mo, insan. Impagarup kumitlakit din no nasayaan at tao day di abrando. Ngam saan matgayam? Kunak no napudno ti panagayat na kanyak. Ngam saan mo't gayam. Kat, anya nga ro ti planong ita. Agsardang akpay lang agadal. Agawid ako ni Jibalay. Unay kan, insan. Imbes ang makatulong ka kumakada kami kini auntie. Ngam saan mat? Tasikakit din ti pagparikutan da ita. Wen nga rod. Ngam sa nabali. Bumawi akto kadakwada, insan. Anya? Kasta ti imbagam ka ni Sunshine, insan? Wen insan, jak pa ngamin nakasagana iti anyaman nga obligasyon. Nang runa, no obligasyon ti may nga ama. Anya? Ngam sa nabali, suportarak to ti ipas ngay na. Ngam jak may kari, ama ipay ko amin nakasapulan na. Tawan pa'y matrabaho. Narigat met, no dawatak amin kadananang kantatang.
Unay kan, insan. Saan ka pa'y gaya man nakasagana? Ngam, kasjay ti naramid mo? Ha? Insan, kaasimot ni Sunshine iti kastangay naramid mo. Awan maaramidak, insan. Talaga asa anak pa'y anak kasagana. Ay, jak amo no anya ita ti ibagaken ka, friend. Agawid kay di lugar yu inton Sabado. Imbes a diploma ti yawid mo, ay ngam saan mat? Anya kay nga rod, friend. Nagbidutak. Ikarigatak ti bumangon manan. Wan anya ngay nga rod? Nagsakit kanyak ti naramid da di abrando. Ngam amok. Pagbabaw yan ng tumatlang ti naramid na kanyak. Wan saan asika tinapukawan? No dikat iso. Narigat man ti sitwasyon mo ita. Ngam amok. Kabalam da ita, Sunshine. Ha? Apay ngay may kadito'y dagos ko, Manong Oliver. Nadamag ko ngamin, nga agawid ka ni di lugar yun ton Sabado. Isong ay mayak. Ha? Kumusta kan? Kastoy. Malidliday. Gapo iti inaramid day di akasinsin mo. Awanan ba in? Anya nga ron ngay. At daditan. Tinapatag. Saan ang maipada ti panunot mo iti panunot na maipapanit ti agbalin nga anak yo? Ha? Pasensya kan iti kasinsin ko ha. Talaga nga minakas jay ti ugali na. Kaslabado ti kayarigan dagiti babae. No naumaan na, sukatan na. Sana bali. Makarman tumat lang iti kasto nga inaramid na kanyak. Kinapuno na. Saan ko matakanunungan ti naramid na? Nga uri kasinsin kami. Bagbaga akmat. Ngam, talaga kas jay ti ugali na. Ngam ala uray kas jay ti naramid ti kasinsin ko kan ka. Maamiris nan tumat lang ti bidot na. Kahit agan-anad ka kumakanayon, Sunshine. Ay, anya ngay nga road kat addaditan anak ko. Ay kat sangwamun Uwan nanang. Panagkunak kat kabaalamot ti agtrabaho. Agtrabaho ka. Anusam. Uwan nanang. Talagang agsapulak iti panggadak. Anos lang anak ko. Awan mo't sa bali anam na maunta. No saan adatamot laeng. Agtinulong tang agurnong para iti panagpas ngay munto. Agyaman akunay nanang. Gaputa inaklundak latta. Nga uray kasto iti inaramid ko. Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Pasensya kan, no kastaunay apungtot ko, idinaamwak amasikog ka. Normal lang day jay iti may nga inaakas kanyak. Maawatan kayo, nanang. Isu nga ita, ti panagpas ngay mo, ti panunutan ta. Ni, insan. Rabin, ngamimay ka dito'y dagos ko. Nagkapam. Nagsinara kami ngamin kini Rosie ijay taon. Anya? Waninsan. Ay na. At damat na napimintas ni Rosie. Si kakit di mat insan. Imbis at ipanagpas ngay ni Sunshine ti panunutam. Saan mat? Ay, nikit din Rosie. Saan ko nga iayatan ni Sunshine? Pampalipas oras ko lang dayjay. Saan ko mat nga inayat itinapod no? Anya? Iso pangasim. Di mon ipalagip kanyak dayjay ang babae. Anya? Adamanan sa bali a babae, itibiyat ti kasinsin mo, Oliver? Sigud akayan ayat na dayjay. Nagsinublian dalaang. Ay, na yan ti kinababairo dayjay a Brando. Naimbagman, ta saan kayo anak pada iti ugali? Ha? Si kakit di mat. Sa anak kababaero niya? Nasayaan no kasta.
Nusyakla kumatiim muna ang nagaram kan ni Sunshine. Ay, kan nusyakla kumatiin aklon na. Saan kumakas jay tinapasama kan kwa na? Ay, wan nga rod ah. Ngamsan na bale. Anyangay nga rod. Nangaw tigasat. Dumtang tulat tamat ati para kanyak. Sa bagay. Iso nga inton mga asawa ka, saan mong tungar aramidon tikas, iti inararami ti kasinsin mo. Kaasilaong ti babae. Nalawag ka di, Oliver? Ay na anak ko, di ka kumaunay agbambanog. Madlaw ko kat kanayon mo ti panag-overtime mo. Nanang, Sana bale, tadwata mo't nga agtrab-trabaho. Iso ano oras ko man ti panagawid, agawid kan kaya't ko lang amin nga ibukbuk ti panahon ko iti trabaho, nanang. Iti kastingar aramida. Mailiw-liwag ko ti napasama kanyak. Angam kaasyam kumamot tabagim Ken saan anasaya at ti paayday ta, iti imot mo amaladaga. Nanang, Ay, di mong pampanunutan ni Brando. Ay, di nakaay-ayaton day jay. ha? No napudnukan ka, idi pa'y ko managawid ka kat sinurot na ka. Angam saan? Aging gaita, awan ti Brando ang nagparparang. Nanang, Iso alipa tumunday jay alalaki. Amok, kabailam apadakkelan ti anak mo. Oh, si kamad gayam, Brando. Ha? Kaslad daw urayo ma. Wen. Ururayak ni Rosie akayan ayat ko. Anya, kaayan-ayat mo, kunam. Wen? Naimbag man ta maaramid mo ti kasta. Ragrag sakam ti bagim iti sabali a babae. Ngam di mo pinanunot ti kasinsin ko. Ha? Adda ka dito'y anagmayat ti biyag mo. Ngam ti kasinsin ko, agtrab-trabaho para iti panagpas ngay na. Anya kamutan a klase ti ama. Awan sir-serbim. Nasaya at na nakaawid ka mo't balasang ko. Wananti, awan nga min allowance ko, iso ang nagawidak. Ay, kasta ka de. Kat, kaano man nanti pa nagsublim ijay syudahad? Inton Lunes, ante. Ay katuan Ay, umay kanto ijay balay tasarong karam ti kasinsin mo. Unanti, talagang umayak. Day tangamin tin message ko kan kwa na, iti sakbay nga agawidak. Ay, kasta. Sige, umay kanto nga rod ka anakan. Adda kami latta ijay balay inton bigat. anya ti kuna? Adda manan sa bali akayan ayat ni Brando? Wan insan, Rosie ka no tinagan na. Anya? Day tamad ti ko na kanyak, idi na minsan anasaban ko. Ti awanan bain. Ala, bay amon insan. Di mon panunutan no anya pay ter aramidan na itibiyag na. Saan nga iso ti lalaki ang maikari iti panagayat mo? Addan tulat na. Nagsakit lang kami na panunutan. Inayayat ko itinapudno. Ngamlino ko naklaan. Nasaysaya atin day jay. Tanakitam adagos ti pudno nga ugali na. Sa bagay mo't ket di Iso abay amon insan. Lipatam kit din. Insan, agawid ak manan ijay lugar tayo into no may alawas. Kasta? Saan ka kadimot nga agawid? Saanan? Awan mo't lati aramida kay Jay. Sa bagay. Kat, kaano ka nga ngagsubli? Dual daw ko lang ijay, insan. At ang amin klase tayo ton Lunes. Isong agsubliak matla dagos. Kasta ka di. Ang gaya minsan. Apay nga takas to'y tirik na. Apa, insan? Diyak makaid na. Manon alawas sa kastoyak.
Sa anak pa yan na makaturturog iti rabi. Ay sos, insan. Amangan kindimat, no adda parikot mo. Awan mat. Awan mat parikot mi kini Rosie. Kan awan mat parikot iti balay. Apay nga ron nga akas taka. Ayun gaya minsan. Itaabulan ti panagpas ngay ni Sunshine. Saan ka di? Ha? Nalipatan pa yan. Wan nga agpaison niya. Insan, uray italaang. Sarong karam kumamat ni Sunshine. Amangan no dahi tati makagapo. Asaan ka makaturturog? Hello? Asino dahi toy? Hello? Manong Oliver? Siya daytoy ni Sunshine. Pasensya ka na. Si Kagayam. Barong amin ang number ti naramat mo. Wen, nagsukatak namin. Kumusta ka matan? Ayos lat ta. Kastoy. Tuloy lat ti panagadal. Uray narigat. Kabailam dayta. Wen gayam. Imawagak. Taibagak kumakan ka pakibagami ti kasinsin mo. Nga da kita dito ospital. Ha? Amano kayat na ti umay sumarungkar. Kasta? O sige. Awagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agi amanak unay. Diyak namin makontak ti cellphone na. Kan uray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti magam mo. Sarungkaran nga ta ni Brando ni Sunshine. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetay witalawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masak Bayan. Di napalabas, sakbay ti panagawin ni Sunshine ni Jay Ili. Sinarungkaran ni Oliver daytoy. Nagkidaw ni Oliver iti pamakawan, gapo iti naramid ti kasinsin na. Katimbaga na maten, akanayon kumangagan an daytoy. Nakisinublian mat ni Brando, iti sigod akayan ayat na. Iti kada ni Sunshine iti ospital, tagpas ngayon daytoy. Inawagan na ni Oliver, tapno ipakaamuna kan ni Brando, ti kada na iti ospital. Ita papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapaulwan. Angaw ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ne, Sunshine, si Kaman Gayam, pasensya ka na. Barumat ngamin to'y number ng inusar mo. Wen, nagsukatak namin. Kat, kumusta ka matan? Ayos laeng, kastoy lata. Tuloy lata ti panagadal, uray narigat. Kabailam dayta. Wen gayam, imawagak ta ibagak la kumakan ka, apakibagam iti kasinsin mo, nga da kita dito ospital. Ha? Amano kayat na ti umay. Kasta? O sige, tawagak ti kasinsin ko. Ibagakan ko na. Agyamanak ha. Diyak namin makontak ti cellphone na, kan oray ti messenger na. Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Agyamanak manan, Oliver. Sige, Sunshine. Taibagak iti kasinsin ko. Oh, siga magyaminsan. Rabin, imay kapailangan dito'y balay. Uninsan, adda napatag nga ibagakan ka. Anya rita? Imawag kanyak ni Sunshine. Di nakakano ngamin makontak. Imblak ko ngamin. Apay ka di? Adda kano ita iti ospital. Anya? Uninsan. Apay, nalipatam ka di. Nga ita ti expected abulan. Kan petsa ti panaganak na. Sigagit di matinsan. Saan mat adag ita ti pampanunutag kat? Kan may saan kun nga ay ayatan ni Sunshine?
Tapno laglagi pagpailaang da ita. Anya? Awan gayam, amang ano nawaya ka ita. Tapa, insan. Tangdanan ka. Mapan ka ijay ili da itamat lang. Itulod mo ti kwarta nga aramaten na iti panagpas ngay na. Ken adda dagiti ginatgatang ko idi pay lang nga usar ti ubing. Anya? Diyak ngamin masango da kita bambanag. Adda na patag-apag nami kini Rosie ita. Di ka madanagan. Saan mo't alibre ti aldaw mo? Tangdanan ka. Kunak man no inawagam ni Oliver, insan. Wan insan, idi kalman pay laang. Ngam aging gaita. Awan pay laang ni Brando, no da plano na nga umay. Awan at talaga day di alalaki. Kasla saan nga excited ang makakita iti anak yo. Wan nga rod. Ngaman niya ngay. Nagrigat mo't no ipilit ko nga ayatan na kami ti anak ko. No awan mo't talaga ti panagayat na kanya. Umayla day jay tamakita na. Pagsasawa ka talaga. Awanan ba in alalaki? Awan pa'y panangisakit na kada kayo nga aginana. Ala, husto ninsan. Tinapatag kanya, kat naipas ngay kon ti anak ko. At dalatakan ko na no umay sumarungkar. Di agyaman na. Ngam no awan, anya ngay nga ron. Ay, day tatijak kayat kan no maminsan, insan. Nakasingsingpot ka ngamin unay. Ha? Sursuruam met ati agungat no maminsan, itikas na saan da nga abuswan ti kinasingpet mo. Ay na, nagwapo mo tanda ito yaka nakak. Iso na laeng, tasan ngay may ti amana. Ayos lang kanya, awan parikot. Tinapatag kat amuna nagpasngaya kon. Sa bagay awon gayam. Etoy, kwarta, ipapaitid ni Brando. Imbag lang ausar nyo dito ospital. Kan para mo tan iti vitamins yo. Agyaman ako na ha. Awan nan yaman na. Awon gayam. Kaano kayo ngay arumwar dito ospital? Inton bigat. Kasta ka di. Awan pa ka kumikuma kita. Gaputawan pa yung klase me. Kadwan kayo pa dito ospital. Imbag lang adda ka sinublat ni Melissa, ngagbantay kan ka. Okay lang, kadikan ka? Wen, okay lang. Awan parikot. Kat sapay la kuma, tadi na paritan. Ay na, agyaman ako nay barok. Agyaman na kiti panang tulong mo kada sunshine. Manipod ija ospital, aging ka anak kaawid na dito'y balay. Awan nan yaman na, nana. Wen gayam, sa dino ti ayan ti kasinsin mo ita. Ken apay adi man lasim marungkar. Uray kumustaan na lakuma, ti ubing. Kwa, nana. Makumikom lang amin. Iswa siya akong timay. Kasta ka de. Pasensya kayo na, nana. Asa na bale? Umay tumot lang ang dayjay. Ngam, saan pa'y siguro nga ita? Ngam, masigurado. Umay to. Agyaman ako na iti oras mo kada kami nga agina, Manong Oliver. Awan nan yaman na, sunshine. Iso na lang. Tanas kan nga agsubliak ita ijay syudad. O sige. Noda ka sa pulam. Umawag ka lang kanyak. Sana bale? Available lak para kada kayo iti anak mo. Mababain akon kan ka. Sige. Kat agyaman akbanen, Manong Oliver. Na yun day jay nga insan mo. Wan nga ro dangkal. Jakman amo kan kuana. Nuapay akas jay aramiden na. Siya konti mangibagbaga. Agbabawin to day jay iti udi na. Angkel, Di na pala ipamay sa ti oras na kadagiti aginana. Ay, maaramid na pailang mati agbabae ti awanan bain. angkel. Maranaak kumaday di abrandaw tabagaak. Talaga kurang ti pamagbaga dagiti naganak na kenkwana. Imalalaunay iti inana asan nga agpampanunaw. Anya?
Anya ti po na minsan. Masigugmutan ni Rosie. Wen insan. Kinapudno na. 2 bulan ang tisikog na. Anya? Ay, unay kan insan. Kasano daytan? Parikot ko nga rod. Ibagbaga dagiti kakabsat na, ngagkalay sa kamin iti kabiitan na panawen. Kasano ti panagadal mo? No choice, insan. Sumardengak pa lang. Naskan ngagtrabaho ak. Gaputa maluglugi nga minan ti negosyo ni nanang. Isu abasitan ti kwartang itadda kanyak. Anya? Mariribo ka na kati sitwasyon ko ita, insan. Kabalam dayta insan. Inaramid mo. Iswarum bang nga mo matiramidam. Oliver, agi na nakamot Kasla itay pa, agbumpo nagkaiti na to. Ay na. Ayos lang. Si Kagit Dimat. Nakaskas tao man. Agtrab-trabaho ka, iti Saturdays kan Sundays? Kan, naku na diyan ni Sunshine, yung umay ka pa, iti malam dito no iti weekdays. Anya? Imbaga na daytakan ka? Katuan, among mo tan diyan ni Sunshine. Maritis matlaeng. Ha? Anya? Adan sakit di kaayan-ayat mo Nakaskas daw nga ti kinagagat mo ita. Ha? Si Kagit Dimat. Mabalin la tamat nga gagat. Nga urayawan kayan ayat. Sana ya? Tapno makaurnong iti kwarta. Sa bagay magkiti, Ngam no adaman ka ayan-ayat mo. Maragsa ka na, para kan ka. Anya? Agkalay sanda brando kan ti kayan ayat na insan? Uwan ka no, insan. Ti awanan bain a babaero. Talaga nga into lang nanti kinababaero na. Kunamat no gwapo na amin ang gwapo. Ha? Ay na insan, saan ka kumaamasakitan gapuken ko na? Lipatong kitin. Insan? Awan serbi ti lalaki akasken ko na. Amok akabaalam apadakkelan day ta anak mo asikalaang. Saan ka di? Wan insan, anya kalakit din na ya. Strong day ti kasinsin mo. Ngam kunkunak matlang kit di. Amok matkat nga agusto kan ka di kasinsin na. Ha? At sino ti dakdakamatam? Sino kumapay ngay? Ni Oliver. Anya? Ay sus, di kan aging didi. Asaan mo amadlaw? Ngamin, obvious insan. Ay na, anak ko. Di mun pampanunutan day dya lalaki. Nanang? Awan apulos tinasayat nga impay nakada kayo nga gina. No saan asakit tinakam. Iso adi ka kumamasaksaktan ita an amwam nga agkalaysadan iti kaayan-ayat na. Nanang, sa anak ang masaksaktan. Kinapudno na, maragsakan na para kankwana. Ha? Maragsakan na, gaputan na sarakan na mutlangan ti babae akap-kap na kan na. Ti babae ana ikarikan kwa na. Awan ti rumbang apakapasakitak nanang. No idi kat masaksakitanak. Idi laang dayjay. Nasaya at nukasta, anak ko. Padyak, dumdan tumat laang tinapudno nga ayat para kanya. Husto ka, anak ko. Ay, naangaw at talaga tigasat. Numaminsan, sumangbay ti ayat iti saan a husto a panawen. Ken iti saan a husto a tao. Ang mangnamnama ak anak ko, nga addan to napudno nga ayat adumtengken ka. Nupay naangaw tigasat. Hello, ading ko. Hello, Manong. Imawag ak, tadamagag ko man, agawid ka ita dito'y probinsya. Ha? At ako maipagatang ko kan ka. Kasta ka di ading ko. Ang pasensya ka na. Diyak pa'y makaawid ita. Ada na patagapapanak. Ha? Di ka madanagan. Into no may alawas, ti panagawid ko dita. Kasta ka di? O sige, Manong, agan-anad ka nga rod. Agyaman na, ading ko.
Agan anad kayo maditakan ni Uncle. Okay kami lang, iti anak ko, Manong Oliver. Awan parikot kada kami. Ngam, agyaman akmanan iti oras mo nga imay. Tapno sarungkaran na kami. Awan na nyaman na. Kunakmanan kan ka. Basit laaba nagdayta para kanyak. Diyak amo no kasano ak makasubad iti kinaimbag mo kada kami nga agina. Diyak pulos ekspektaran ang maaramid mo kada kami ti kastoy. Iti laksid ti naramid ti kasinsin mo. Di mon panunutan day jay. Kan may sa... Saan ko nga raramidin day toy? Tapno ekspektara ka subadam to. Agyaman ak unay, Manong Oliver. Nakaan-anos ka unay kada kami nga agina. Oh, Sunshine. Apay ang nakaisom kalatan ang nakakita kada kami kan ni baby. Makaisa maklaang. Gaputadyak namnamaan, nga tikas kan kaabaro, kat amo na ti agawir iti ubing. Ha? Sika talaga. Tilay bagbagam. Nagsarming kaming tupay ka ni baby. Nakitak ti bagik. Kat, bagay ko ti agbalin nga ama. Dubilang laan. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti pagkibusan, ti seryeta yu italawas, anapaulwan. Ang haw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Donabel Aran, kinitim direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Di masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu italawas, anapaulwan. Angaw, ni gasat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Amom Sunshine, amin alalaki, kabalan dati agbaling nga ma. Ngamdag iti dadto mga ma, irresponsable. Ha? Isu ano bilang tagdato na kan ka. Sapay lang kuma, tadi nakpaayan. Anya? Ay ayatan ka unay-unay. Jack ilibak, ay di pa'y laeng. Nagayatak kan. Isu na laeng. Tayo na anak ti kasinsin ko ang nagdaton kan ka. Kat isumot ng tinaklon mo. Oliver? Nangawa talaga ni Gasat. Datatiin mo na nagamam mo. Ngam ti kasinsin ko matinaklon mo. Ngamawanan day dyan kanyak. Tinapatag. Kat, nuaklonan nag. Sapay lang kumata di nakpahayan, Sunshine. Kinapudno na. Jakmat ilibak. Nga idi pa'y lang kat nakarik na ako iti ayat kan ka. Isu na laeng. Tadi kamat na uray ang nagdaton kanyak. Pasensya ako man iti dayjay nga inaramid ko. Sunshine. Mabainak ita mga klon iti ayat mo. Gaputa sa anak ko nakasi ti sigod. Addan anak ko. Sana lapad na ita para kanyak. Tapno ayaten. Kanipatag kayo nga gina. Iti kaano man. Saan ang nagbalin a parikot kanyak da ita, Sunshine? Ay na, maragsak anak para kan ka anak ko. Nasaya at matinaklon mo ni Oliver. Nanang, Awan ti makunakkan ko ana. Gaputa makitak mat anasingpait. Ay, sapay la ko mga rod. Tasaan akas iti kasinsin na. sana mapasamak day tananang.
Ngamin, sipod pay, amok ngagdumaday ti ugali. Iso na laang tani Brando ti imo na nagdaton kanyak. Ha? Ngam, awanan day jay nanang. Napalabasan day jay. Tinapatag ita kanyak, kat tilaangan anak mi. Ay na, ang haba naman ng hair ng pinsan ko. Sika talaga insan, tila ibagbagam. Ay na, kiniligak insan. Napanunod ko lang nga niya. Naangaw at talaga ni Gasat. Ha? Apay anak ko namday ta insan. Una, gaputaag kasinsin da Brando kan Oliver. Ni Oliver ti imo na anam-amom. Ngamno apay ngamin aday di Brando a babaero ti inaklon mo. Kas itin ako namon, naangaw at talaga ni Gasat. Ngam, worth it mat ti panagangaw na. Gaputa kalpasan ti ado asaam iti napalabas. Adda ni Oliver anang ipaay itiragsak kada kami nga agina. Wow, kinikilig ako. Sikat talaga. Ala, umay kakit din ni kusina. Adayin sa ganak a merienda para kadata. Saan aday tak kilig, di magpagambita. Ay na, maragsakan para kata kayo, Oliver. Agayan ayat kayo gayaman, iti gayam ko. Wan, Beverly. Jack ni namnama day ta ama pasama. Ha? Naangaw mat ni Gasat anya. Di pay lang amin sika tinagbalin nga ama di anak na. Saan aday di Brando nga ari ti amin a babaero? Hay, una yan? Sika talaga. Katuray man sana siya ti amana. Aramidag ti pagrubangat, kasama na. Uy, dagitaman. Malas man ni Sunshine iti damo nga ayat na. Swerte mat itakan ka, Oliver. Apag iso, o madali mat ti panagturpos mo. Oh, di akalay sa kayon to matan. Ay na, manulangan na bulan ti orayan ka na kan, aggraduar kan. Uwan nga rod, Uncle. Makaisumak amang pampanunot, itirigat ko iti kalabas. Masuportarak lang ti panagadal ko. Kasta talaga kanakan. Anyaman dagitirigat ang napasarami ti kalabas. Awan dagidayan, gaputa makita mo ti bunga na ita. Uwan, Uncle. Bulan lang ang ti urayan, makaturpos kan. Kalpasan na, pulis kan tumatain. Sapay la ko mga rod, Uncle. Noy na nga naktigasat, may papan ka na yat. Sapay la ko ma. Tadinak angawon iti kinapulis ko. Sana mapasamak dayta kanakan. Mamatak akabalam nga ipasa ti rumbang nga ipasam. Awan imposible iti kasken ka, Oliver. Congratulations, manong ko. Proud ako may parakan ka. Agyaman na kading ko. Na kayo tinagbalin nga inspirasyon ko iti daytoy a panagbaligi ka. Congratulations, Oliver. You made it. Sunshine? Oh, apay mas tao ka. Ato'y ti regalok para kan ka. Agyaman ako na ha. Kung naklakit din, no saan ka makaumay. Sana mabalin na sa anak nga umay. Si kakit di man. Importante dahito nga aldaw para kan ka. Iso ang nagpasyudada. Agyaman na katay may ka, Sunshine. Awanan yaman na. Congrats manan ha. Oh, si kamat gamit masabat ko insan. Uninsan, Dandan di ka na ilasin. Gaputa manumatan atawan na santa nagkitkita. si kakit di matinsan. Siyaklat tamot ani Oliver akasinsin mo. Kumusta ka nga insan? Naimbag ka pa ita, sir pulis kan. Ha? Ayos lat tamot insan. Mabalin mo lat tamot nga ituloy ti panagadal mo insan. Nulakit di ta interesado ka. Saanin insan? Awanan ti panahon ko nga agadal. Pamilyado akon.
Awan gayam, kumusta kayo matan kini Sunshine? Damag ko plano yung tekalaysa. Uninsan, kinapudno na. Plano mi, kalpasan ti 2 bulan. Iti kasta, makapag-graduar pa eh. Kaya tagalay sa kami matan. Insan, agyaman ako na ya. Agyaman ak, tanasingpat ka talaga. Sika at talaga ti kagasat ni Sunshine. Saan kat asya? Maragsakan ak unay para kan ka, friend. Ha? Manulangan alawas, agturpos ka matan. Wan nga rod, kasla kaano laang idadaak iti probinsya nga agaw-awir iti anak ko. Kasta talaga. Awan imposible iti tao nga adarapap na iti biyag. Akaskan ka. Pudno day ta anak ko nam. Kan ga pumatlang iti tulong ni Oliver. No saan nakatinulungan, tapno ituloy ko ti panagadal ko. Sana kumamat ang makagraduar itaatawan. Swerte ka talaga kan kuana. Ngamin, awan makunak ka ni Oliver. Congratulations, Sunshine. Congrats, Manang Shine! Ay na, agyaman ako na kada kayo. Adto ti regalo mi para kan ka, Manang. Ha? Ay na, thank you manan ha. Awan anyaman na, Manang. Nakaragragsak kami unay para kan ka. We're so proud of you. Gusto ti kapsat ko. Proud kami para kan ka. Manmano ti inakas kan ka. Naigidan na ti panagadal na. Kan ti panagbalin na nga ina. Oliver, Ala, gusto ti drama tayo. Nakababain. Ado pa iti tao. Ituloy tayong tuji balay. Maminsan pa'y friend. Kablaawan ka manan. agyaman ako na friend. Kamaudyanan na. Nakagraduarak mo din. Nalpas amin ang arigat ko iti panagadal ko. One friend, manula ang abulan, makatay ka iti board exam. May sakan tumatan ama ko na amanursuro. Ay, sapay la ko matakasta, friend. Awan imposible iti kaskan ka, Sunshine. Amom insan, nakaragragsakak para ken ka. Insan, Nakaragragsakak ang makakitkita ken ka ita. Natungpal mo amin ang dagiti arapaap mo iti biyag. Manulangan abulan, agkalay sa kayo matan ken ni Oliver. wan nga rod insan. Kasla, nagbiit ti panawanan niya. Wen nga rod, anong husto laang tapno agkalay sa kayon. Kablaawan ta kayo, Oliver kan Sunshine. Agyaman kami unay, Uncle. Agyaman kami, uncle. Sapay la kuma tamataginayon ti ragsak ti binukelyo a pamilya. Agyaman kami, Uncle. Ala, ragragsakin tayo dito ana isang sangayan nga aldaw para kada kayo. Ay, congratulations, anak ko. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami, Nanang. Ay na, sapay la kumatag na na yung tiragsak yung agasawa, anak ko. Kan ano pa iti bendisyon, anong tang kada kayo? Oh, insan. Apay nga itakalaang. Insan, Sapsapulan ka ideal daw ti kalay sami. Ngamawan ka. pasensya ka insan. Sana kay may gaputan na laos tibain ko. Mabainakan ka. Kang runaanan kini Sunshine. Sigakid di matinsan. Anya kumangay ti rumbang apagbainam. Awan rupa nga isarang ko kada kayo. Ha? Mabaina ka talaga insan. Iso nga itak lang may. Pasensya ka na. No itala nga itid ko ti regalok. At iti regalok para kada kayo. Sika talaga insan. Ang mala, agyaman ka. Kaninsan, di mo kuman panunutan tinapalabas. Napalabas na jay. Panunutan talatan, nga iso tigasat tayo. Insan Oliver, Naangawa talaga ni gasat. Isungaklo ng talatan, insan. Agtalin adlat ta kuma, tinasayaat kan naragsak, alinangan tayo.
Anya nga, sunshine. Nakasagana ka ka din. Para itilet mo. Uwan, nakasagana akon. Ngam, madandanagan na. Ngam amok, rik na dayto iti ag-exam. Kabalam day ta. Si Kapay. Apag iso. Awan trabaho kita. Kaniton ka ni kadwa. Iso akaduan ka ngagpasyudad. Para iti panag-exam mo. Agyaman ako, unay. Awan nyaman na bakit. Basit labanag day ta. Agyaman ak ha. Naawan ka mang tultulong kanya. Diyak amon. Di mo ibaga day ta. Isaganam kit din ti bagim. Para iti panag-exam mo. Ay na, di ka madanagan insan. Amok ka ba alam date na? Si Kapay? Sapay la ko mga rod, insan. Maipasam date na. Dakil ti panagtalagkukan ka. Si Kapay analaing iti academic ti agdanag para iti panag-board mo. Saan lata maliklikan, insan? Adala ta panagdanag ko. Kabailam date ako naktumat. Iso nga awan pagdanagam. Agyaman nak, insan. Ay na, nakaragrag sakak lakay. Nakapasakit exam. Kasta ka di. Ay na, congratulations. Bakit? Agyaman ako, nay. Naragsakak para kan ka. Kamaudyanan na. May sakan, anay a maestra. Saan ko anaragpat daytoy? No saan agapukan ka, lakay? Awan anyaman na, bakit? Naskan nga ron ngagsagana tayo. Tag-celebrar tayo mata, iti panagbaligim. Oray saanan. Tinapatag, nakapasaak. Saanan anaskan day ta sagasagana. Di ka madanagan, bakit? Siyak ti makamu iti amin. Para kan ka daytoy. Ragsak kumatan, aselebraran daytoy, apagtang iti biyag mo. Oliver, Bay anak amang ipariknagan ka. Nga amin na panagbaligim. Kat pakaragsakak mat. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas, anapaulwan. Angaw, ni Gasat. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, para iti radyo, ni Donabel Aran. Ganiti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebotaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.